Nggih. Om Swastiastu, alit-alit. Sapunapi gatra. Cek, Bu. Becek-becek, Bu. Beceknya asengkara sami kena lan rahayu mangga presiden nyarengin pepelajaran dari niki nggih rasa angayu bagyo talar ibu sampun presiden kecunduk malih sarang alit-alit ringju meeting rahina mangkin wenten sanetan ngeranjing ya alit-alit indaya kagingin dumun absen nggih sani sampun share ibu ring WA grup nika kagingin dumun ya alit-alit. Sampun kedagingin absennya? Sampun. Sedurung ngawitin lajah, ngiring ngasiti bakti, majang ring ida Sangyang Widi, mangga pemargi pepelajaran rahina mungkin presiden antar nggih berdoa ngawit. Nggih, puput. Nggih, sani mangkin lanturang ring salam lan tepuk PPK. Nggih, majang ring ketua kelas Juli, terus nggih pimpin sematone. Salam PPK. Cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Nih, tepuk PPK. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Nih, sampun detiknya alit-alit. Mungkin lanturang ring menyanyikan lagu wajib dumun. Nggih, Ibu jagi share screen. Arahku di sana aku pergi jadi panku Indonesia kebangsaanku lagi bersatu Indonesia bersatu Planku bangsaku satu bangunlah bangunlah Indonesia merdeka yang ku cinta Merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia merdeka yang Indonesia merdeka hidup Indonesia ya. Oke, sampun nggih. Nggih. Kawau sampun menyanyikan lagu Indonesia Raya. Nggih alit-alit Ibu ngaptiang manda alit-alit kantun semangat nyarengin pepelajaran niki kantos puput pelajaran niki nggih. Sani mangkin lanturang ring yel-yel SDN 1 Renon. Lurus Juli. Nggih Bu. SDN 1 Renon sekolahku bersih. SDN 1 Renon sekolahku asri. SDN 1 Renon sekolahku yang indah. Sekolahku Lestari jaya. Sampai semangat alit-alit. Sampun. Semangat.
Nih, sani mangkin lanturang ibu jagi mampitekat malih sarang alit-alit, mangda alit-alit sate nyaga kesehatan tur mematuhi protokol kesehatan. Nggih, mangda terhindar saking COVID-19. Nggih, sani mangkin indayang saya gayang dumun bukulan alat-alat tulis nggih. Ibu sampun ngecenin alit-alit materi maring WA group nika sampun kewacan alit-alit. Sampun. Dumada sami sampun melajah niki nggih. Minggu sana sampun lintang iraga melajah indek napi. Enten eling. Kruna pola. Nggih, kali ingat napi nih ke kruna pola. Kruna pola nika kruna sani sampun ke pola aku tawi kruna sani poleh pengantar anak suara. Nggih, becik nggih Reva. Ijen tepuk tangan dumun sareng Reva. Nggih, kruna pola nika kruna sani sampun ke pola. Utawi sani kruna sani sampun poleh pengantar anu suara. Nggih. Nggih, itu sampun patut nggih. Tani mangkin Ibu jagi ngicenin tujuan pembelajaran ki Ibu share screen dumun. Contoh dumun. Sampun kecinga? Salah nih. Indek tujuan pembelajaran nika setelah guru menyajikan wacana terkait materi kruna satma melalui model pembelajaran problem based learning secara daring itu melalui Google Meet, Classroom dan WA Group dengan media PowerPoint siswa dapat menelaah kruna satma dalam materi tersebut dengan jelas. Yang kedua, setelah menelaah dan melalui model pembelajaran problem based learning secara daring melalui Google Meet, Classroom, dan WA Group, dengan media PowerPoint, siswa dapat menguraikan pengertian kruna satma dengan jelas, benar, dan tepat. Yang ketiga, setelah menguraikan pengertian kruna satma melalui model pembelajaran problem based learning secara daring melalui Google Meet, Classroom, dan WA Group dengan media PowerPoint, siswa dapat menemukan contoh-contoh kruna satma dalam wacana berbahasa Bali dengan jelas, tepat, dan benar. Yang keempat, setelah menemukan contoh-contoh kruna satma melalui model pembelajaran problem based learning secara daring, nika dengan media PowerPoint, siswa dapat menganalisis kruna satma yang terdapat dalam wacana berbahasa Bali dengan jelas, tepat, dan benar. Yang kelima, setelah menganalisis kruna satma, siswa dapat membuat contoh kalimat yang berisi kruna satma dengan jelas, tepat, dan benar. Yang keenggih, ini tujuan pembelajaran. Nih sederhana nih, Ibu jagi ngicenin alit-alit materi rahina mangkin nika indek kruna satma wenten ring buku bahasa Balinya nika halaman 89 nggih, indek kruna bahasa Bali, wangun kruna bahasa Bali, wangun kruna satma miwah imbe kruna satma nggih. Nih, malih jebos, Ibu pacang ngicenin alit-alit wacana, sani jagi ke analisis wacana punika, terus lanturang alit-alit miar sayang, video pembelajaran, talar meblik bagan, tur nyetetang materi, nggih. Nah, sani mungkin indayang wacen terus supang dumun wacana, sani jagi share Ibu mungkin, nggih. Nggih, sampun nggih. Singa alit-alit. Masih loading. Loading, jantos. Nah, niki winten wacana nggih. Sani mapaiketan ring kruna satma alit-alit. Sani judul melali ke pasif. Sira kayen ngwacen. Nanda, kayen ngwacen Nanda. Dibi sanje Gita lan Putri melali ke pasir kotak. Itu aja kedua nepukin Windari lan Dayu sane kari numbas jagung bakar. Gita lan Putri lantas akin Windari lan Dayu. Itu ia aja ke papat negak di beten punyanya sane
balik sambilang mebalih ombak. Bin kejepne aja ke papat nepukin Surya lan Surya. nu menekang layangan. Ya layangannya. Layangane gede cenek membentuk kedis celepuk. Lanturan. Dayu lantas Ganti. Yang Bu. Dayu lantas ngaukin aja ke dadua. Gitu Dayu nanjenin jagung bakar. Lantas teke bude lan made sliwar kemu mai menekin sepeda. Ajak kedua malkin timpal-timpale anelen. Bintane lan Rian mare suwut ngelangi di pasih. Suwut ngelangi, Rian merasa awakne kebus dingin. Ajak ke dase lantas mapelalianan, laip-laiban lan mapelalianan sepak bola. Surya lan dekmu melaip aja kelot ngalih bola. Kuda lan made melaip angin kau ngeleden bintana. Di subanek penyol, ajak ke dasa lantas negak di beten punyan nyuh gading aneh tegah ngalik. Sambilang membalik ombak. Pusing kerasa lematan aine suba ilang lan gumening suba peteng dedet. Ia ajak ke dasa mulih ke jumahne. Inggih. Sesema nggih alit-alit Nanda sareng Juli sampun presiden ngwacen nggih. Nika wacana punika wenten kruna-kruna sane keangkepan nggih alit-alit tahu keangkepan ke yang dua gabungan kata yang digabung. Wenten nggih. Kruna sane keangkepan dados iki keur ngawetuang atau sane anyar nggih. Nggih gabungan kata nika muwaseh kruna satma nggih sekadi kruna jagung bakar nika yang ling wacana nika tegas jagung bakar nika napi alit-alit Ajengan jagung metambus Bu. nggih patut nika ajengan nggih jagung bakar nika ajengan yening palasang kalau dipisah jagung nika artinya nika buah nggih yening palasang terus bakar nika metunjal yening angkepang kalau dijadikan satu dia mempunyai makna baru nika mawasa kruna satma nggih benten alit-alit sane sampun uning tegas kruna satma nika napi tegas kruna satma yening wenten iki wenten video pembelajaran nganenin kruna satma nggih Indara indayang perhatian rumah kruna-kruna sane kebentuk saking morfem inggih punika kruna lingga, kruna tiron, kruna dwilingga, kruna polah, lan kruna satma. Laturing kruna satma. Loading Bu. Napi nika kruna satma? Ya. Kruna satma utawi kata majemuk inggih punika angkepan kalih kruna utawi lintang sane ngewetuang arti asiki. Udah Bu. Wangun kruna satma. Kruna satma kekepah dados kalih inggih punika yening selehin antuk wowohan utawi wangun kruna saning wangun kruna satma punika miwah nganutin paiketan pantaraning wangun kruna. Selehin antuk wowohan utawi wangun kruna saning wangun kruna satma punika kekepah dados tetiga inggih punika kruna satma tanpa wowah, kruna satma mawowohan miwah kruna satma nganggen wangun unik utawi tawah. Nganutin paiketan pantaraning wangun kruna satma kekepah dados kalih inggih punika kruna satma pepadan utawi setara lan kruna satma tan pepadan utawi kruna satma mepante atau tidak setara. Kruna satma pepadan utawi setara kekepah malih dados kalih inggih punika
kruna satme nyinayang matungkali miwah kruna satme ngerasang arti. Kruna satme tanpa padan kekepah dados kalih inggih punika kruna satme tanpa padan kruna kapertama pidato unteng miwah kruna satme tanpa padan kruna kaping kalih pinaka unteng. Manut wewahan utawi wangun kruna satma nika kekepadados tetiga inggih punika kruna satma tanpa wewah. Inggih punika kruna satma niki presida metu yadiastun nenten mendaging wewahan umpami anak agung, buah basang, canang genten, damar kurung. Sani kaping kalih kruna satma mawawahan inggih punika kruna satma sani metu wantah mawawahan tan presida munggah yening nenten mendaging wawahan umpami canang meraja krama pengharap toya penembak. Sani kaping 3 kruna satma nganggen wangun unik inggih punika wangun sani presida mepasangan wantah ring wangun kruna inucap sekadi berak dikrik badang kotot bagus kencing kekeh jungkeh petang dedat. Anak loading, Bu. Ya, tunggu ya. Sinyalnya. Kruna satma pepadan utawi setara kekepah dados kalih inggih punika kruna satma nyinayang matungkali miwah kruna satma ngerasang arti. Kruna satma nyinayang matungkali contohnya nih mimi bape, jerik kelih, luh muani, tegah endep, matah lebeng, bah bangun, lemah peteng, kemumai, kaje kelot, miwah kebus dingin. Kruna satma ngerasang arti contohnya nih barak biing, kuning gading, olas asih, pait mekilit, pakeh ngelak, mie ngalup, langsing lanyar, engsap mati, manis melenyat. Kruna satma tanpa padan utawi kruna satma mepanteh tidak setara kekepah dados kalih inggih punika sanika pertama kruna satma tanpa padan kruna kapertama pinaka unteng. Contohnya nih biing gading, biu susu, biu batu, nyuh gading, gedang renteng, gula batu, papah biu, pis bolong, miwah siap biing. Sani kaping kalih kruna satma tanpa padan kruna kaping kalih pinaka unteng. Contohnya nih kali yuga, dirga yusa, miwah kerta raharja. Mangda nenten bingung rikala ngebinayang kruna satma patut keumimin indik cina kruna satma. Sanika pertama gena aksara punika nenten dados silurang tidak dapat ditukar. Sanika kaping kalih tan dados keselagin antuk kruna-kruna tiosan tidak dapat disisipi kata yang lain. Sanika kaping 3 kruna kekalih sani maarti asiki. Manut artos ini, kruna satma punika angkepan kalih kruna utawi lintang sani suksmanipun asiki. Kruna nyuh puuh suksmanipun boyeja kelapa miwah sorong paksi sakiwanten maduwe arti anyar inggih punika wastan sorong kelapa. Sani kaping 4 manut wangun santukan wangun kruna satma punika merupa wangun kruna rikala polih pawawah pengatar pengiring pengatar punika kegenah ngering arab kruna
sani pinih ajeng. Pengiring kekenahang ngering punggul wangun kruna sani pinih untan. Umpami perang tanding boleh pengaterma dados me perang tanding. Boyeje perang matanding. Kaja kangin boleh pengater anu suaraan miwah pengiring ang dados ngaje kanginang boyeje kaje nganginang utawi ngacanang kangin. Alit-alit ngatos iri kidumun ibu presiden nyarengan alit-alit melajah basa Bali. Dumugi pembelajahan wau presiden Kresepang ke presiden Mampikeno. Kecunduk malih sareng ibu ring pembelajahan selanjutnya. Matur nuwun. Om Santi. Nggih, alit-alit punika wau sampun alit-alit miarsayang video pembelajaran. Nganinin indek napi nika alit-alit video wau? Runa Satma. Inggih, patut nganinin indek kruna satma. Nggih, kira sane uning napi nika kruna satma. Tiang Bu, Nggih, Reva. kruna satma inggih punika kepan kalih kruna sane ngawet doang arti asiki utawi kata majemuk yening ring bahasa Indonesia. Inggih, patut pisan Reva. Nggih, kruna satma nika kata majemuk. Yang ring bahasa Indonesia nika kebawas kata majemuk angkepan kalih kruna saning ngutawang arti sani anyar. Nika nggih. Ngantos iriki sampun ngresep nih alit-alit. Sedurung kelanturang. Nggih, sampun. Nika wenten soro-soro kuna satma, wenten kuna satma napi mantan alit-alit. Coba angkat tangan yang bisa. Wenten kuna satma napi mantan. Kuna satma Matung kali. Nggih, napi malih kuna satma Matung kali. nggih, matung kali. Ngerasang arti patut Juli. Napi malih. Kruna Padan. Nggih, kuna satma pepadan. Kuna satma pepadan, napi contohnya? Presiden. Kuning gading. Nggih, kuning gading. Nggih, patut. Atau sorah-sorah kuna satma. Nggih. Wenten sani lenten ngresep, wenten sani mataken sedurung ibu membagikan LKPD. Dan Nggih, yening nenten makin ibu jagi ngicinin alit-alit LKPD, karyanin LKPD niki secara berkelompok nggih. Makin ibu jagi share dumun. Oke. Kecingak nggih. Niki wenten LKPD durus karyanin secara berkelompok malih jebos jagi ke blik bagang nggih alit-alit nggih. Icen ibu galah 20 menit yening sampun usan alit-alit mekarya nika foto pekaryaan alit-alit nika kirim ring WA group utawi Google Classroom nggih. Niki pun kecingak nggih. Nah, niki jangan identitas. Untuk semua. Nah, niki wenten KD lan indikator nggih. Terus wacan dumun. Terus tujuan pembelajaran. Kemudian ringkasan materi. Niki wenten ringkasan materinya. Kemudian identitas siswanya. Nanti kalian isi identitasnya dengan lengkap ya, nama lengkap, nomor absen. Kemudian petunjuknya silahkan dibaca dumun. Nah, niki wenten wacana. Makin indayang alit-alitnya kayak karyani niki, ican ibu galah 20 menit ngantos makin nggih. Lurus alit-alit.
Nening sampun kirim ring WA nge LKPD-nya. Silakan anak-anak berdiskusi melalui grup WA-nya bersama teman-temannya ya. Sampun ya alit-alit. Sampun Mas Sami usan. Pun. Dek Teri, Juli sampun nggih? Nggih, sampun nggih, santukan sampun galah niki sampun 12 menit. Alit-alit taler sampun nyetor pekarian alit-alit. Nika sampun becek sami nggih wenten sani polih nilai 100, wenten taler sani polih nilai 90 lan 95. Nika sani mangkin durus bahas nggih jaan alit-alit nggih. Coba nomor niki ndek wacana niki sira presiden nyawis. Perwakilan kelompoknya 1 orang, siapa yang mau menjawab? Ya, Reva. Reva kelompok 2. Mati lesang dewek. Rek tepi sering beten punyan bingine, sani tegah ngolet, iriki wenten anak jena meme bapa sarang piana adiri kulian tewas nek te le mak temadewekane punika mawinan ipun sarang 3 matilar saking desane. Ngungsi ring padukuhan sane sepi isadu angga sapunika wastanyane wantah pianake isandiara sareng men Sundari sani sabilang rahina wantah dados panggon Banteng. Nggih. Lanjut ganti Kadek Teri. Saya, Bu. Nggih, lanjutkan. Saya. Angga Kadek Teri. mangkin. Ya, Bu. Nggih. Isadu angga sane mangkin sampun menek truna. Sayu wakti rupan ipune bagus genjing. Napi malih pangadengan yane gede ganggas. Masae sarang kulitnyane sane kuning gading. Kadungang sarang boknyane sane dem-dem samah. Napi malih kanyungane nyur-nyur manis. Nenten tuare ibu anak loh ring desane magenahan. Ya diasten ipun anak tiwas. Nanging isadu angga akeh maduwe timpal ring desane. Piantuk tingkahnyane sane olas asih. Mewah olas pape Cukup, ganti. Coba laksana. Sira Nika. Sira Kayun. Yang belum. Hah? Ya, Nanda. Durus Nanda. Miwa olas papa menyamu beraya agat lacur ide anake ngoren ipun dados tukang angon. Jadi astun ipun nenten madua arte brana marupa pes bolong miwah sane lianan nanging manah ipun luwih ring mas manik dauning dije pun melali ipun setate eling ring
tutur meme bapane mangde setate mati lesang dewek dados jatme tiwas mangde kadi sunaran matan iya sane Ai. setate Matan ai. ngawinang Anis tateng winang setate ngawinang galang kangen nyabran rahina. Nggih, sesama sampun presiden nyawis nggih. Niki Ibu share dumun pekaryan alit-alit nggih. Bentar. Nah, niki. Pun ketinggal alit-alit. Nah, sama ketinggal. Nah, niki kelompoknya nih Juli kelompok 1 nggih, kelompoknya Juli. Niko sampun becik pekaryannya sampun patut, niko boleh nilai 100. Oke. Cen tepuk tangan dumun untuk kelas 6. Sampun sami mekarya sampun patut nggih. Sani lianan taler sampun boleh nilai wenten sani boleh nilai 95, wenten sani boleh nilai 100 taler nggih. Wenten sani metaken. Wenten. Nggih, lanturang. Ini LKPD yang buat kalimat. Ibu share malih. Nah, lanturang mungkin kita bahas dumun nggih niki indek wacana nika sampun patut alit-alit mekarya indek ulian tiwas nektek. Nah, ini sane ka pertama nika tiwas nektek nika mewasta kurna satma napi alit-alit uni. Nggih, kurna satma uni nggih patut. Nantur kaping kalih langkara sane kaping kalih nika wenten kruna napi cewesane alit-alit sepi dingkle nika mewasta kruna satma napi Uni. nggih uni kruna satma uni nggih lantur bagus genjing kruna satma napi nika Uni. nggih kruna satma uni nggih yening palasang genjing manten dados angkepang ring kruna manis genjing dados napitan alit-alit Menten kruna manis genjing nggih ten menten nika muasta kruna satma uni nggih hanya dilekatkan pada kata bagus genjing itu aja yang cocok untuk dipakai kita maksudnya. Terus lantur gede napi niki gede nggih gede ganggas nika muasta kruna satma Uni. uni. Lantur niki kuning napi Kuning gading. nggih sampun patut nggih alit-alit sampun mekarya sampun patut talar kuning gading. Nah nika kuning gading karena satma napi Padan arti. coba siki coba laksana kuning gading karena satma napi Pepadan ngerasang arti. nggih patut karena satma pepadan ngerasang arti. Antur niki dem-dem. Wenten dem-dem sama. Karena satma napi niki Teri Uni. nggih uni. Kuna satma uni. Terus napi malih lantur nyunyur manis. Nggih, patut kruna satma uni. Lantur niki olas AC. AC. Kuna satma napi Padan ngerasang arti. ini patut. Napi coba siki-siki sane Mas Kenton. Mas Waro. Sira presida. Olas AC muasta kurna satma nggih napi kadek Teri. Olas AC kruna satma pepadan ngerasang arti. Nggih, patut kurna satma pepadan ngerasang arti. Niki arto brana. Kurna satma napi? Juli? Kurna padan ngerasang arti. Nggih, patut. Kurna satma padan ngerasang arti. Niki langsung pis bola. Kurna satma napi pis bola nggih alit-alit.
tanpa padan dan pepadan Coba Siki, angkat tangan yang bisa. Reva. dan pepadan kuruna ka pertama pinaka untag. Inggih patut kurna satma tan pepadan kurna ka pertama pinaka untang. Nggih, sampun becik nika. Makin lanturang inde makarya lengkara nggih. Coba nomor 1, Sira bisa. Nah wis, lurus. Coba. Sira, Reva, nomor 1 Reva. Tiang ajak meme bapa melali ke bedugul. Inggih patut tiang ngajak meme bapa melali ke bedugul. Patut nika lengkaranya nih. Terus kena satmanya nih napi? Matung kali. Inggih, matung kali. Keruna sanecan nika matung kali. Kuruna satma. Meme bapa. Inggih, meme bapa. Nggih, keruna satma matung kali. Siasan kan meme bapa? Keruna satma napi malih. Coba indayang rarah malih sanelianan. Meme bapa matung kali. Napi malih? Napi malih meme bapa. Selain meme bapa. Temu? Mai. Nggih, patut. Temu mai. Napi malih Siki. Ndak yang cian Ibu contoh malih sanelianan. Napi? Tua bajang. Nggih, patut tua bajang. Nggih, sampun patut nika. Mangke lanturang nomor kali. Sira presidennya wis. Coba Nanda. Aden tiangi kebos dingin. Nggih, nomor 2 Aden tiangi kebos dingin. Patut. Nika kena satma nyane sanisen. Kebos dingin. Nggih, kebos dingin. Nika kena satma napi Nanda? Pepadan. Nggih, pepadan napi? Ngerasang arti. Kebos dingin? Ngerasang arti patut? Patut? Ten, nggih, sane patut napi? Matung kali. Nggih, patut metung kali. Nggih, tepuk tangan dumun. Nggih, semangat lagi nggih. Nggih, yang konsentrasi. Lantur, lengkara kaping 3. Sira presida. Yang Bu. Nggih, Juli. Kunyite mewarna kuning gading. Nggih, patut kunyite mewarna kuning gading. Kuna satmanyane napi? Kuning gading. Kuning gading. Nika kuna satma muasa kuna satma napi? Ngerasa arti. Nggih, ngerasang arti. Sampun patut nggih. Nomor kuda mangke nomor 4. 4. Nggih, sira presida. Yang lain. Laksana wenten? Presiden nyawes laksana? Bilangnya. Laksana keluar. Nggih, sanelianan nggih Juli, durus. Rahajang wanti warsa dumugi dirga yusa. Inggih, Rahajang wanti warsa dumugi dirga yusa. Coba kena satmanyane sanisen. Wanti Dirga yusa. Nggih, patut. Wanti warsa nika kena satma napi? Pepadan. Kali. Nggih. Kruna satma pepadan kruna sani kaping kalih pinaka unteng. Nggih, dirga yusa salah ateh nggih. Nomor terakhir, sira presida malih Siki, makarya lengkara, Reva durus. Buka dulu mic-nya. Jajane pakah ngelak lebihan uyah. Nggih, patut jajane pakah ngelak lebihan uyah. Nika muasa kruna sanicen muasa kruna satma. Pakah ngelak. Nggih, patut pakah ngelak. Nika kruna satma napi, Reva? Unit.
Nggih, patut Truna Satma Uni. Nggih, tepuk tangan dulu lagi untuk kelas 6 sampun becik. Pekaryannya nih sampun patut sami. Nggih. Sampun ngeresep nggih alit-alit ngantos riki. Sampun. Kan sane metaken malih. Dan Nggih, kan. Nggih, lanturan nggih. Alit-alit wau sampun presiden nyawis indi LKPD. Nggih, alit-alit ngantos iriki Bu sampun ngisianin alit-alit materi alit-alit sampun taler presiden nyawis LKPD tur cawisan alit-alit sampun patut nggih. Ngantos iriki alit-alit enten sani metaken Dan. Nggih. Yening nenten wenten santukan sampun sami ngresep mangkin siresane presiden nyutetang pepelajahan rahina mangkin. yang Bu, Nggih, lurus Juli. kepelajahannya makin indek Pruna Satma Bu. Pruna Satma nika angkepan kalih sane ngawetuang arti asiki. Pruna Satma yang dados kalih manut wangun Pruna Satma kekepah dados tigang soroh. Inggih punika Pruna Satma tanpa wewah, Pruna Satma mawawahan lan Pruna Satma unik. Manut pentarane wangun Pruna. Pruna Satma kekepah dados kalih inggih punika Pruna Satma padan lan Pruna Satma ten padan. Pruna Satma pepadan dan kalih metik dan ngerasang arti. Pruna Satma ten pepadan dan kalih Pruna kepang tinaka utang lan Pruna kaping kalih tinaka unteng. Nggih, patut pisan nika Juli nggih sampun presiden nyutetang kuna satma nika angkepan kalih kruna sane presiden nguwatawang arti asiki utawi gabungan kata yang memiliki makna yang baru. Yang ring bahasa Indonesia nika patah tekadi kata majemuk nggih. Mungkin untuk nguji pengeresap alit-alit, Ibu jadi ngisianin alit-alit soal sane mepiketan ring kruna satma. Nika wenten soal ring instrumen penilaian, malih jebos pacang sobehang Ibu ring WA group nggih. Indayang karyane nika sampun nang lali nyurat identitas. Mungkin Ibu share screen dulu. Nah, niki ini instrumen sampun kesingak nggih. Sampun. Niki icenin identitas lengkap nih alit-alit nggih nomor absen, kelas, nika tanggal, terus petunjuk umum silahkan dibaca dumun. Nah, niki wonten soal pengetahuan, wonten soal objektif. Nah, soal objektifnya nika Ibu sampun karyanin ring Google formulir, silahkan itu nanti diisi nggih. Terus jangan lupa mengumpulkan foto anak-anak saat belajar. Entos iriki sampun ngeresep alit-alit indi LKPD wenten sani metaken. Dan. Nggih. Yening sampun dumugi pepelajaran mangkin wenten pikenah nyanyi tur mangda alit-alit preside sayan senang belajar bahasa Bali nggih. Mari pitung rahina kecunduk malih sarang ibu guru nika indik materi selantur nyanyi nika kruna dwi lingga nggih alit-alit nggih. Alit-alit dados rerah dumun materi nyanyi ring Google dados nika searching di Google-nya nanti Ibu kasih juga materinya, modulnya. Mungkin mangda alit-alit kepelajahin dumun ring terus suang-suang nggih. Nggih ngantos iriki Ibu presiden nyarengin alit-alit melajah yang wenten iwang Ibu sakala ngiringang alit-alit Ibu nunas pengampura. Nggih sedurung puputang Ibu ngiring berdoa dumun mangda pepelajahan puniki sida mepikulih. Berdoa ngawit. Nggih, puput. Sesema ante uratian alit-alit kecunduk malih malih pitung rahina sani jagi rawuh nggih sareng ibu guru ring pepelajaran bahasa Bali nggih puputang Ibu ante para mesanti.
Om, santih om. Susema alit. Di wali.